आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबद मरोइबा पाउ थौबाल जिला की लेलोंग एरिया दा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोय अदुगी मयुंगी किलोमीटर अहुंगी अकोइबा मफम थिंजिंदुना थमख्रे मुख्यमंत्री नथोमन बिरेन सिंह ना हाइरी अनाबा मियोय असना चलंबा अमदि उनरम मियोय सिंह राज्य सरकार न थिगतपा हौरे जेनिम्स हॉस्पिटल इम्फाल दा ngasi मियोय एनिगे सैंपल कोविड-19 टेस्ट तौबदा अनिमक नेगेटिव ओइरे शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट ना हाइरी हौजित लाइचित अमा ओइना सनदोरलिबा कोरोना वायरस राजनीति अमसुंग जात बिजात खाइदना पुन्ना थेंगनमिनगदबनी लॉकडाउन मनुंग दा मियामना चाना थनबा पोलम सिंह हाई सिंह सिनननबा लोकसभा एमपी डॉक्टर आरके रंजना पिल तौरी अमसुंग राष्ट्रपति अमसुंग उपराष्ट्रपति न हायंग राज्यपाल सिंह उपराज्यपाल सिंह अमदी एडमिनिस्ट्रेटर सिंह कोविड-19 मतांगदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुतांगदा वारी सानगनी थौबाल जिला की लिलोंग एरिया दा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोय अदुगी मयुंगी किलोमीटर अहुंगी अकोइबा मफम थिंजिनख्रे दिल्ली की निजामुद्दीन पांगथोपा धर्म के थरम अमदा यावरबा लिलोंगदगी चही हुंफुमंगा सुरबा नुपा आमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना मणिपुर एपिडेमिक डिजास्टर कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की मखादा लाइना अदु लाक्सिनबा थौरांगसिंग असे लौखटपनी थौबाल की डेप्यूटी कमिश्नर थोपा ऑर्डर अमना हाई पॉजिटिव ओइरबा मियोय असिगी युंगी किलोमीटर अहुमना कोन मफम सिंगदा मी थोपा मसुंग चंगबा थिंगले मफमद लाइबा स्कूल अमद ऑफिसिंग थिंजिल्ले अमसुंग गाड़ी चथोक चथिन थिंगले अथिंगबा थमलिबा मफम अदुदी अवांगदा जमा मस्जिद रोड खादा nganglou रोड बुया सलाम रोड नोंगपोक्ता नेशन हाईवे चामग अनि अमसुंग नोंगचुप्ता इम्फाल तुरेलनी हौकिबा मार्च तांग निपान की तरह फाउबा न्यू दिल्ली की निजामुद्दीन पांगथोखिबा इस्लाम धर्म की कॉन्फ्रेंस अमा यावरुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग तुरेल अहनबी खोंगनांग खोंगदगी मियोय अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइना कंफर्म तौख्रबा मतुंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट लाइना असिदगी ngakthoंगनबा पाखतबा सेक्शन थौरांग हानदगी कनखले मियोय अदुगी मचानुपी मापन मचानुपा अमा अमसुंग महाकी नुपी पुन्ना मियोय 13 ngasi कोविड-19 टेस्ट तौनबा रिम्स ता थाखरे अदुगा मांगना लेरिबा युम अदुदगी किलोमीटर अहुंगी अकोइबदा मी अमता मपान थोंदनबगी अथिंगबसु थमखरे मरकसिदा महाना दिल्लीदगी मार्च तांग 13 फ्लाइट तोंगनिरकपा मियोयसिंग महाना लेका असिदा वारी वताई तौरंबा अमसुंग चंगलंबा इमुंगसिंग थिदोक्तुना मसक खंदोक्तुना मखोयसिंगसु टेस्ट तौनबगी थौरांग पाखतपा हौखरे लोइनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा मेडिकल टीम थादुना लेका असिदा महिक मताई सिनबा हिदा कापथोपगी थबकसु हौखरे आकाशवाणी इम्फाल की पावगदमक थौबालदगी चबम बिनोय मफम अदुदा कोविड-19 सर्वेलेंस हैना कंसिल अमसुंग मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिंगदा खुदक्तगी लाइना सिंगाक थोकनबा अमसुंग लाक्सिनबा थोरंग चना कांगलों लेनबा खंगनख्रे मरक असिदा मुख्यमंत्री नथोमन बिरेन सिंह हाइरी अनाबा मियोय असिना चलंबा अमदि उनरंबा मियोय सिंह राज्य सरकारना थिगतपा हौरे अनाबा मियोय असि इमुंग मनगी मियोय पुमनमक रिम्स लेबा क्वारंटाइन सेंटर दा थमख्रे हुजी अखोइना सेक्शन थौरांग ओइना महांगना मणिपुर थुंग्रा मतुंगदा महाक कनागा लई करायदा लई करी तवी हाइबना सिंग मदुगी अखोइगी ट्रेस तोबगी इन्वेस्टिगेशन तोबगी पोर्ट अदु ngarang लगे अखोइ लेप्तना सथरपनी अदुना मखोइगी इमुंग मनुंग मियोय 13 रिम्स ता पुखलगा टेस्ट की दमक सेम सागरे लोइना मखोइ क्वारंटाइन तौरगा रिम्स की मफम थमगनी लोइना हाइडोनी पासना कराय कराय संगा मी करी तौरगे हाइबना सिंगदो कोइ मेडिकल टीम समदि अखोइगी सिक्योरिटी टीम तौरकाना फजना थिगलकाना मखाताना संदोकनबा मागा उलंब मिसिंग कना कनानो हाइबदा आइडेंटिफाई तौरगा क्वारंटाइन सेंटर थमननबा कोइ होनजरी अदुना याम का हेना मी पाइनिंगाय थगतनिंगाय कशु ओइद्री तौबदबु लेइबा मणिपुरी पुनमक दाइना अपील तौनिंगी अखोइ सिंसियर ओइबा संगी आई मपान चलुरे आई सुगुम थबा अमा तौरदि सुमम तौरे हाइबगी मदुगी सिंसियरिटी अमा अखोइदा संगी राज्य असगी मियामदा तौबा अपील अमदा मुख्यमंत्री हाई लाइना लाइसेट असि थेंगनबगीदमक लॉकडाउन तौबा तंगाई फदबनी महाकना मियामदा युमदगी मपान थोक्तरबा अमसुंग सोशल डिस्टेंसिंग ngakna चनबा अमुक हना अपील तौरी जेनिम्स हॉस्पिटल इम्फाल दा ngasi मियोय एनिगे सैंपल कोविड-19 टेस्ट तौग अनिमक नेगेटिव ओइरे ngasi टेस्ट तौखिबा अनि दुगी मनुंगदा अमदी ngarang walhoba दिल्ली की निजामुद्दीन मिफम जाबा मियोय अदुगे सैंपल नि मरक असिदा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग हेंगलपदा मखल अमतगी कांगलो फुरुप नाय वांगांग बिदनबा मियामदा अपील तौरी चेरोल अमदा अमुकोना हाई पीडीएस के पोचे यंथोपदा मखल अमतगे समस्या थोंदनबा लेकाई लेकाई मरा पाइबी अमसुंग क्लब सिंगना खर हेना मेंग संगबीबा फगनी लॉकडाउन मनुंग अस अतै मखल की अना अयक लाकपदा हॉस्पिटल सिंगदा डॉक्टर नर्स अमदी अतै स्टाफ सिंगना लायंग बिदब तौबिगन हाइनसु अमुकोना अपील तौरी
Manipur COVID-19 sandorok thingna sanitizing thabak leptana chathari lockdown tokibadagi sana thakna phangbada awaba mayukna ribasing kohanaba maikai kayadi tingmang pinarak pa leptre Imphal East Waiton Gram Panchayat ki Pradhan Pishwar Bala Devi na lanai oina Gram Panchayat asina kuanba tongan mafamsingda chanaba polam kaya yenthokre Pradhan asina ngasi Singarel Tezpur Saumbung Manijay School amadi Wairida migrant workers sing yawn yumthong khunga chana thangna polam sing yenthoki Gram Panchayat asigi atay warsing suma khatana yenthoki gani hairi Thobal Jilla ki Sarangpat isam Khuno Phogden Kairan bemadi Kekruda laikai volunteer mayang khosamnaraga Wangkhem Kendra ki MLA Kaisa Megachandra ki lamjing makhada water tank tara sijinaduna ising yenthoki Taminnasi Jilla da su khunja sing district administration amasung district police ka khosamnaduna miyamda chana thangna yenthokpa haure Tabanglong khol ki khunja sing village authority chairman Moses Gangmei ki lamjing makhada ngasi Taminnasi bazar da leba lai ba sing da mana masing amasung atay chana ba polam sing yenthoki Jilla adu Deputy Commissioner Armstrong Pamena Lusingba District Administration Imyoy Singna Manama Sing adu Yentokpada Social Distancing Angnas Alhan Ki Khunjasina Toriba Thabak adu Demonstri Pamena Makoy Bathagat Ki Lamlaba Khungangi Khunjasing Nasu Atekpa Manama Sing Puraktuna Taminnasi Town Gilai Sing the Yentoki Nationwide lockdown numit mapani sujilakhibaga loinana sana thangnaba polam sing phangjilaktaba iroinana Taminnasi Jilla da philanthropy gi thabak kaya khunja singna hojikana sathari ngasi Taminnasi town degi kilometer 15 hena lappa tabanglong khuldegi fresh oiba insang napi kaya Taminnasi town da puraktana lemna yenthokhi Mudigi mathakta lamlaba khulgi khunja singnasu ngasi numidang wairam chana thangnaba insang napi kaya marum Taminnasi town da puraktuna free da yenthokhi Akaswani Infagi Paugi Damak, Taminnasi Digi Agui Kamai. Imphal Municipal Corporation Wanaba Kulum Degi Manung San Balamlong Bazar Degi Minithong Amadi, Jenims Road Kamanung Delay Balambi Sing da COVID-19 Ngathong Nabangasi, Hida Kapthokre, Hida Kapthopiki Taromoda Ward as a councillor Loksamam Romalagi, Lamjing Makada Pangthok Kibani. Amaromda, COVID-19 license amaram oirga I awabanang labasing namateng pangnaba, Life Savers Manipur na Sinduna Rimski, Department of Transfusion Medicine da idan tawi tharumang pangthokre, maduda, nisong imyoy taruk na idan tawki, paugi marak that na atenba break ama. COVID-19 thokhaliba license asidagi ngakthok na bahot na minabada, mipum kuding maki asoba thogdang lay. Maram masina, miyam pumbana, aikoy ki thogdang khangminaduna, COVID-19 dagi ngakthok minasi. Ministry of Health and Family Welfare Government of Indiana COVID-19 gi license asidagi ngakthok naba amadi sandokpa thingnaba hotnabada lockdown na singba tawringai manung singda miyam punbiganu yum dagi sathok piganu sorokinak yetta mi punna phamjinba tawbiganu amadi laikai gi sanabungda angang mayam thokhallaktuna sen songduna sanabana singba si tawbiganu maramdi COVID-19 asi anaba miyoy amadagi mi atopa amada launagan balainani Paujan Jariba National Health Mission Directorate of Health Government of Manipur Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini Shiv Sena Manipur State Unit na Hairi Haujik Laichit Amoy na Sandorak Liba Coronavirus Rasniti Amasung Jan Bizat Kaitana Puna Thengna Minagadabani Bamu Parat Leba Dolgi Office Pangthopa Paugi Mipam Amada Sri Tombi na Hai Miyawgi Mute Oiriba Miyoy Singna Laina Asi Amato Ani Thengnagadabani Pradhan Minister Narendra Modi na laibak sinba thungbada lockdown laukthokraba matung raija aski miyamna nongmada sangdaba yadaba polam sing phangnadabagi samasya mayoknari masida sarkarna miyamda yenthokliba seng kilogram sudana piribasi yariba makhai tawbiganu se tombi na hai Delhi ki Nizamuddin na pakthokpa dharmagi tharamda yawruba miyoy sing natraga kanaguma mapana chalwe miyoy amana yumda changdringaida laina asi leibra haibdu chaying tawba loinana quarantine center singda leigadabani Mahak na hai Miyamda Jenim Samsu Rimsta Laiba Quarantine Center Sing da test tarwa matung laina asi laite khanglaba matung da mapana thorakadabani mapanda laiba miyam na yariba makai laina asi laire haidon rosin duna thambiroi dabani masina tungda khudongsa da kaya maru mayong narakani Lairiba train asida kariguma anaba ishada laire na khangabdi Miyam sangna adom ki damakta mating pangnana bugi tukta shem sadran lairiba sarkar asida sangaga anabadu phananaba honasi losandana thambigano sigumba train asida akoi dola doli azat bijat masida akoi punsillaga sarkar ki mating pangsi COVID-19 sandorliba asi yenglaga Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjana miyamda yariba makai yumdigi sathok pidanaba amadi amaga sokna samna bidanaba apel tawri
Manipur जिला की निंगथौकोल कने मनाक्तंग हसी पांगथोकिबा थांगा चमु खांगपोक्संग विलेज की कुंजासिंगदा साना थंगनब अमदि सैनिटाइजेशन की पोलमसिंग येंथोपगी थोरमदा डॉक्टर रंजन मियाम पुंदनब अमदि तरुतनाना लेननब हाइखी लॉकडाउन मनुंगदा मियामना चान थंगनब पोलमसिंग हाइसिंगना सिजिननब अपील तौरदुना डॉक्टर रंजन हाई मियामना हक्चांग फना अमदि नाहंदना लेबा हाइबसिना लेना असिदगी ngakthoknabagi pambai amasuni लॉकडाउन तौबगी मागी नियम से मसिंगाक न सतियो हाइबो अखोना हिदाकसु लेतबनिना फाइदगी फब पामबाइदि अखोय वारसु वाना मतम खरा प्राइम मिनिस्टर ना जाति की ओने लाउथोइबा लॉकडाउन से अखोना इसा इसाना नाकफा अदुत हिदाकसु लेते नाबुनारादि लोशन बिनो सिंगने हेक सिंगनब लोशन बिनो अदुगी दंत सरकार न क्वारंटाइन हांगी अदुगा लायंगनब रेडी द लय Tung the MP na Namoi Police Station, Imphal Airport amadi DDK Imphal dasu sanitization glove amadi marks in Yenthoki. COVID-19 ingak thona basexual thorang oina Churachandpur District Administration na Myanmar Jilla adulo bangam kai paningi mafam ahum thingjin kre. Marak asida ADC Churachandpur Chief Executive Officer Shrimati Lalthal Jamna Jilla adu karbawala sing mifam ama kauduna tangai fatana changwa polam sing miyam da phanganaba District Administration paikaliba thabakta mateng pangnaba haiki. Biramangol College Home Teaching and non-teaching staff Nasi Minister COVID-19 Relief Fund Lupa Lak Ani Lising Yankay Henry sent from Dan Taukre. Sent from Madungarang College Sigi, Principal and Lucinda Minister Secretary the Kusina Kre. All Manipur Judicial Officers Association and CM COVID-19 Relief Fund Lupa Lakama Lising Yankay to Henry sent from Dan Taukre, sent from Madusekoina, Mukhyamantri Secretary the Kusina Ki. Director of Handlooms and Textile Karmasari Singh Nomgi Tolop Amasung Pisabi Artisan Amadi Entrepreneurs in Tanjaba sent from Punchilaga Ngasi Mukhyamantri COVID-19 Relief Fund Lupa Lak Ani Desimapan Henry sent from Dan Taukre. Lockdown sa tharing imanung da ATM yaw na bank sing amasung petrol pump sing yam drabada nomagi pung khara di hanganaba Manipur Pradesh Congress Committee na Rajya Sarkar da taksili. Zero lamada dollar sin high bank amasung petrol pump sing tingjin ba asina lockdown manung da miyam gi waba hangat hale. Akas bane faldagi paukta biri. Rashtrapati Ramnath Kovind amasung Uparashtrapati M Venkaiah Naidu na Rashtrapati Bhavan dagi Raja Pumnamaki Rajapal Singh amasung Union Territory Pumnamaki Uparajapal Singh amadi Administrator Singha video conferencing khutangda wari sanagani. Mashi COVID-19 sandorokpadagi oregli basamesa asi thengnanaba amasung laksinaba kendra amdi Raja thakta honariba sing ado pungning thogatnabani. Rajapal Uparajapal amasung Administrator Singha video conferencing khutangda wari sanaba asi hayenggisin aniriksubani. Mars contract ahan boy na pangthokiba video conference da Rajapal taramari amasung Delhi Uparajapal na makoi gi lam da paikaliba thabak sing amasung thengnariba sing paudong ki. Walho riba Rajapal Singh Uparajapal Singh amasung Administrator Singha hayengi video conferencing asida saruk yagani. Video conference asida khanagada mapung oiba wafam di Raja Singh da oiba COVID-19 gi thak asonba kanglupta mapung ene meyeng thamba Red Cross ki thaudang amasung novel coronavirus sandorakpa thingnaba kendra amasung Raja Sarkar sina lakhot diba thabakta civil society volunteer organization amasung private sector na lawgadaba thaudang haibasini. Pradhanmantri Narendra Modi nangasi video conferencing khutangda Mukhyamantri Punamaka coronavirus sandorakpa thingnaba pambai sing khana kre. Wari shanaba dudangak sel Mantri Rajnath Singh, Griha Mantri Amit Shah amasung makokthong official sing Pradhanmantri galoi nekhi. Coronavirus sandorakpa matungda Pradhanmantri na Mukhyamantri Singha video conferencing khutangda wari shanaba handaki asin anirak sobani magna Mars kunda Mukhyamantri Singha wari sanaki. Arana pau sandorakpa thingnaba akan mathabula khutlo haina Griha Mantralaya na Raja amasung Union Territory Punamak iduna khangan kre. Miyamna achumba mus anma paunitina khangba ngamnaba kendrana web portal ama semlaga hana khangalaki Raija amusu Union Territory singna chuma khoi khoi mai len wafam singi yenglaga asigumba pambai puthoknaba hairi haujik aroibada maroiba pau amuk hana Thoubal jila gi lelong area da COVID-19 positive oiraba mi adugi mayungi kilometer ahungi akoiba mafam thengjinduna thamkre Mukhyamantri Nothomam Biren Singh na hairi anaba mi asna chalamba amati unarma mi sing Raja Sakana thigat pa haure Jennings Hospital Imphal dangasi mi enigi sample COVID-19 test tawd animak negative oire. Sivsena Manipur State Unit na hairi haujik laichat amak oina sandor oliba coronavirus rajniti amuso zat bizat khaidana punna thengna minagadabani. Lockdown manung da miyam na sana thangnaba polam sing hai singna sijananaba Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjana apil tauri amasung Rashtrapati amas Uparashtrapati na hayang Rajapal Singh Uparajapal Singh amadi Administrator Singha COVID-19 matangda video conferencing ki khuthangda wari sanagani pauloi jare